Hello demo Zomi Zelen TV live paninong muaking ke kiamzaw bohi. Tuni Tukha August somlekwa tuni le somni nilani ni tak tang kona kong ne ding thu pen. Covid-19 to kisai US kumpi te malak na tuam. Covid-19 to kisai US gamsum state po khat din mun. ZBCA le BWA in biak piak na nei khom ding chi tengkel ding hi. Tuni tang ko ding thu khem peu Zomi pi te khona le de sang na to hun le bai ai tampi pe khia ong kai khop sak u dai zamang HR assistant job trainer Unipress USA Bowling Green Ten Kwan Tunga Lungdam Nalen Ki Ko hi US gamsung Covid-19 positive case pen nungkal saang'in kiamzaw US gamsunga Covid-19 positive case initial attack chepte na pen abai samande ni in tu somthumle tu nga le zale somle ni kichamte a abai sa ka sungto te kang na in 10% kiamsu hi chi in Johns Hopkins University website tungton in kithe the hi US gamsunga Covid-19 case vekpi gi gom zani changchiang teng som nga le teng guk le tu som nga le tu nga le zakwa le somsagi le li omta a leitung bupa case atam pendin muna omla hi National Safety Council akichi gampup hukbitna council in zani bangen hiam chile US gamsunga sina atam pen apiang sakna na namthum oma lungtang na heart disease pen akhatna cancer pen ani na hi a Covid-19 puna na pen athumna a om hi chi hi khaguk sungbek bekin nun tak na luang tengkhal le tu somsagi le tu nga le somsagi le li ong thal lup sakhin ta a tu ni le som le gyat kum sung motor accident hang le khamthei gui thei hanga mi si phaja sang in tamzo hi chi in da na thu pula ko hi Notre University in-person class pan online class at Laikhik US gamsunga University min thangma ma khala hi Indiana State Notre Dame kwa sunga a University of Notre Dame in-person classroom vai home kin hinapi Covid-19 na kizela hi manin online class to khel ki ku hi sangka ki pat ki lian madeu hidan ki khelna abol sanglian pi ani naung swakhi hidan ki khelna abol masa sanglian pi khat pen Chapel Hill khopi sunga the University of North Carolina hi a in-person class to kar khat bang sang ki ka khin hima le Covid-19 case ki zela hi manin online class a khel ki ku hi online class ki vai home ki ka hi hang in sanghong sunga ateng sangnaw pangte pen thupoimo emergency ke buang le in ki cha sak nailo phot ding hi in pan sang ong ka sangnaw pangte zong pen sanghong sunga kilu sak nailo phot hiding hi chi thu sangsia pi pa Reverend John Jenkins in University of Notre Dame website tunga gel hi abe sa pi jing monday ni in sangnaw pangte laka na nei mi som kwa ki mu be a August khani thumni pan ki pan case vek pi ki gom pen zale somli le sagi phata chi hi Michigan State University in Zong in-person class pan online class a aki khel ki nom te in khel ki thading a September ni chiang sangka ki pan ta ding chi thu zani tang ko hi October khamasya Hawaii a tourist day ki lutsak loading Hawaii state sunga Covid-19 case khang tek tek a hi manin October khamasya kwalmi kwama lusak nailo phot ding chi thu Hawaii State Governor Pu David in zani tangko hi amasalam in September ni khat ni pan ki pan kwalmi tourist camp pe ki lusak ding a ni som le li sung ki tom koi phot ding chi gelna hima le October kha ni khat ni a khimto ki ka hi mi tampi zatkhopna Dailenbuuk sunga azong maitom thu huai mi pi tampi zatkhopna Dailenbuuk sunga azong maitom thu hamtang ding chi Thuthuk kan research po khadin abesa pi jing monday ni in the journal physics of fluids tunga swaksa ko hi ahang pen mihing pumpi sungpan ipa khiat atuile aha sunga zong coronavirus omthei ahi manin tui ikai suk flash tak chang huilaka lengto thei a second nga sungbek in zong kidi khathe hi chi hi pini changchang bang lengto zo ahi man in maitom tho akeleng la hoi hi chi thu sengam yangzhou University pan mi pil thukan Dr. ciangdong leole apol tein mukhiau hi Federal Unemployment huhna dollar za thum pen Tukha August khabe pan ki pan hawmkhiatna ki pan tading na sep ne lo te khasum piak na Federal Unemployment Benefit dollar za guk pen July som thum la khat ni in be siang ta hi
na sep nailo tamlo lai ahi manin dollar zagu piak be huai hiam piak be huai non lo hiam chi thu kumpi thunei te ki kupna a ki thukim na le kip sangna thei nailo ahi man in US President Donald J Trump in ama kumpi thunei na executive order to thupia a dollar zali piak be lai ding chi thu abesa August khani gya ni in tangko a kip sangna saing thu hi state kumpi chat in dollar zakhat piak be ding a federal kumpi in dollar zathum piak be ding a akigom dollar zali hiding hi chi executive order thu piak na hi ahi zongin state kumpi chat in dollar zakhat piak be ding chi thu thukim lo u a na sep nalam bai sai zumpi US Department of Labor in zong state kumpi chat in dollar zakhat piak be zo lo ding ahihkeileh zong federal huhna dollar zathum bek piak be thei chi phalna pya hi na sep nailo te huhna federal unemployment benefit dollar zathum to kisai vai homna a zatkhopna ading sumlom pen dollar billion somli le li kise a hi sumlom to kisai vai homna khempeu vai pok alending in FEMA akichi Federal Emergency Management Agency Zumpi tunga mo pok ki ap hi to hi a FEMA Federal Emergency Management Agency Zumpi in dollar zathum piak be na pen August khabe chang in hawmkhiatna ding chi thu tang ko ta hi stay bo khat te to saang'in manlang zo ding chi hi unemployment benefit dollar zathum piak be ding chi executive order ban state campaign in zatlo aphamo zuilo aphamo thukun hilo a adeile athukim state te bekin zang thei chi thu hi Putram executive order kathukim pu a nasep anei nailo kami pu dollar zathum piak be ding kathukim hi chi in FEMA zumpi tunga thukim na apulak masa state li oma tua state te pen Iowa state Arizona Louisiana New Mexico state Missouri state Colorado state le Utah state chi te hi tua hi atwa ipulak khiat state te in dollar zathum hamphatna nga amasiding u hi ahi zong in FEMA Federal Emergency Management Agency in bangen la hiam chi le kalthumai tangbek hawmkhiapot ding chi hi dollar zathum piak be na pen August khabe chiang hawmkhiathei pan ding ahi hang in August khani khat ni pan ongkile piak ki ding hi Arizona state ahi le arang state to ke banglo a July somni le gukpan retroactive kile piak ki ding a tu kalpan kipan dollar zathum piak be na kipan ta ding chi hi unemployment benefit federal huhna dollar zathum na nga theina ding in nangma lampan bangma sep ku loading a nom na state kumpi in anei thukun tungton in na bank account sunga ongki wan sak dinga hi dollar zathum piak be na to kisai hamphat na pen na sep nailo campaign in nga loading hi kwaten nga theding hiam chi le nom na state pan unemployment benefit atom pen dollar za anga te bekin dollar zathum nga be ding chi hi nom na state pan unemployment benefit pen kal khat chang dollar som ko le ko pan anwai sia bek nga na hi le dollar za thumong ki piak be loading chi na hi iom na state le in a sep na company akibat hang in khale khat khasum lut ki banglo ahi man in unemployment benefit inga azong ki banglo hi bangtan ve dollar za thum ki piak be ding hiam chi le thuthum om hi khana a dollar za thum piak be na ding akise sumlom dollar billion somli le li abe chang in dollar za thumong ki piak be no loading hi ni na ahihkeileh dollar billion somli le li abe nai keileh December somni le sagi ciangdong ongki piak be la ding hi thumna ahihkeileh Congress in unemployment benefit to kisai adang vai home na nei a kip sak na om zen le dollar za thum piak be na khol kik ding chi hi dependent ahihkeileh tate aitang dollar zanga angah nailo te in September somthum ciangdong siau thei lai March kasungin the CARES Act thukun kip sakna kinei a to tungton imi pite tunga sumtang hawmkhiatna direct payment ong kip ya hi single khachangin dollar 2 lezani nupate dollar 2 ni lezali ta khachang dollar zanga chi dan hiya atamzo in kinga khin hi ahi zongin ahang tom to independent ahihkeileh tate aitang dollar zanga angah nailo te in kisau kik thelai chi thu IRS sumpan August somlengani in IRS website tungton in tangko hi August somlengani pan kipan kisau theita a September somthumni ciangdong hun ki pya hi ajenjenina tate aitang dollar zanga ahihkeileh dollar 2 lezani nga ding kilom na pi ahang tom to anga khanai lo te in tuni le somni kumsung nga thein lo na hi le maikum tax file ki tak chiang in ongki pia ki ve ding hi chi thu IRS website tunga kichen takin ki gel hi a show dan ding pen IRS website tunga non filler tool panin enter your info here achina sunga lutpot kula email to account bol kul masahi
Laikhakna USPS Sa-Taih Zumpi lutang PSM Postmaster Pu Louis Dejoy in kiamzaw abol hempel election hun masiah kholki phoding chi thu tangko July kha somle thumpi jing Monday ni in expedited to street afternoon sortation ESAS akichi thukun khat USPS Zumpi in azat ding in USPS Vice Pu CEO Louis Dejoy in vai hom hi azenzen in nitum ta ahihkeileh zakai pian ta ahihkeileh laihkak hawmkhiat ding te azing chiang hawmkik pan ding in overtime a omlo na ding vai hom ding chi gyal na hi Tobek tamlo removal of mail processing equipment and collection boxes akichi laikhakna akizang banzat tom te khiam suk ding Laikhak ke khona mailbox tampi kiamzaw ding chi te zong ki hel hi USPS Zumpi pen puna na kipan mapek tu ni le som le gyat pan tu ni le som le kwa ki ka sung tenga na semi tu som sagi le tu sagi bang kho saku overtime tampi khiam budget tampi khiam hi Covid-19 puna na hu hang in zong na semi tu som thum le tu gyat bang lay off hi USPS Vice Pu CEO Postmaster Pu Louis Dejoy pen tu ni le somni kum me kha pan kipan na sep akipan hi among kipat khit jang in zong overtime tampi khiam cut transportation akichi laikhak ahomkhia delivery driver motorhol tampi takhol sakin budget atom thei bai hom hi USPS CEO Vice Pu Louis Dejoy tang thu tom khat en pakleng ama pen USPS CEO asep ma in warehouse le distribution center lian pi khat new breed logistic company CEO sem Republican Party ading fan sum zondan asyam pen khat zong hi November khabai chang pu tramin tel jing anga ki theina ding akisam fan sum tampi azong le Republican National Convention ongpian theina ding akisam fan sum azong pi pen zong ama hi USPS Sa-Taih to kisai na sepzia athei khollo khat in Democratic lampan chamte banghang in hibang pan mullian pi ong sem the hiam chi thu le banghang in hibang ki helna budget khiap sukna te bol hiam chi thu Democratic lampan mongma hi man in ong tung ding pi jing Monday ni chang thusit na hearing nei ding hi USPS Sa-Taih Zumpi sunga hibang ki helna budget khiapna tampi hi man in November election kitana vote tangte ahun lapin ki puak zolo khathei ding na vote tangte amok na swak khathei ding hi chi thu USPS Zumpi in Washington DC le state somli le guktunga abesa lai thai Friday ni in theisak na warning lai khakhi overtime kiam chi te budget kiam chi te le changes in USPS operation service akichi USPS vibe pok to kisai ki khelna tom te November kha election ong tun masya ka khol ki phoding hi chi thu zani in tangko bahang in tangko ki hiam chi le Covid-19 puna na kilo na ding le hi puna na pan kidal zo na ding nim na to November kha president kitel na vote tang khiat tak chang in apwala ba paino loading mail Sa-Taih pan vote tang kheding vote tang khak ding chi thu Democratic Party lampan thusu na ne hi ahi zongin hi thusu na pen US President Donald J Trump in diksalo hi Mail Sa-Taih pan vote ki khia hi le fraud akichi vote tang sim khel na le vote tang guk sim na chi te piang sak ding hi chi hi tobek tham lo ohun lapin vote tang ki sim zo lo khathei ding hi chi hi Dena again expedited to street afternoon sortation ESAS akichi USPS Vice Pu Louis Dejoy thusun na pen kizang swak ding hi le na sem mi te in overtime sep kwan nga keile laikhak ahomkhia motorhol ki khiam le mi pi te vote tang hawmkhiatna pen ni khat bang zakai ding ahun lap in vote tang kisim zolo ding kisim man lo ding chi lung hi mo na tampi piang saka hi man in toran ki khiana budget khepna te hi lo na ding nim na to Delivering American Act akichi thusun na bill khat Democratic Party te in abesa ni lai Wednesday ni in bol khia hi Tua hu hang in USPS Vice Pu Louis Dejoy in changes in USPS operational service akichi USPS laikhak hawmkhiat to kisai ki khelna abol khempel November kha election hun ong tun masya ka khol ki phoding hi chi in Tuesday lazing zani in tangko ki ka hi mi pi pan pi na ding vai hom na stimulus package to kisai Republican le Democratic ki kal Kitukim Telona ahang pol khat laka nam khat pen USPS Zumpi ding fan sum dollar billion somni langa zek ding chi thulu khat oma Republican Party lampan thalnial uhi
องตุงดิง Saturday นี่โนนี่จังอินตัว$บิลเลียนซอมนี่ละงาเป็นกิบสักนาโวละนวมอหิมันอิน House Speaker P Nancy Pelosi in House Member Campbell Vacation pan องจะกิกนาดิงอุสับกิกนาอเบซาซันเดนิตากินตังโกฮี Postal Service Sa-Taih Zumpi ading $1 billion som ni lang apen delivering for American Act ji min vo uhi hibiyo to kisai Democratic te tunei zok na House sungah ongtung ding Saturday ni chang in vo kila ding ua to bek thamlo federal huhna unemployment zong dola zagukma piak sok na ding khatve vo kila lai ding ji in House sungah tukun abol lawmaker tampi takin P Nancy Pelosi kyanga ngenu hi Republican Party in mi pi pan pi na ding vai hom na stimulus package attack khat bo lew Democratic Party lampan USPS Zumpi ading Saturday ni vote la ding chi gyana ane lai takun Republican Party lampan zong $1 billion khasang atom zedeu mi pi pan pi na ding bill khat zani bor khelew le uhi ahi zongin hi bill thak pen banghun chang ki kip sang na vote la ding chi thu ahun le ani gen chen na om nailo hi Republican Party lampan tusun na bill attack sunga bangteng ki helhiam chile khatna nasep nailo te hu na federal unemployment benefit pen December somni le sagi tu ni le somni ni ciangdong dola zathum piak be lai ding chi hi dola zathum pen nungkala pu Trump executive order to ki sailo a hi zong in dola zathum pen ki bangsak u hi ni na small business te in sumlei toy theina a hi PPP loan pen khatve vai hom lai ding thumna liability protection akichi jina te in zato na sem te lawsuit file to bona chi te customer te in ansai te lawsuit file to bona chi te le sana pang te in sangsia te lawsuit file to bona chi te aom jiang kumpi in panpi ding chi hamphat na hi lina nana kidal na ding vaccine le nana kisit na ding akisam sumlom $1 billion somni le kwa zek ding USPS Sa-Taih Zumpi ading $1 billion som zek ding chi te ki hel hi Democratic Party lampan USPS Sa-Taih Zumpi ading $1 billion som ni lenga zek no mu Republican Party te in $1 billion som bek zang no mu hi ZBCA le BWA in biak piak na nei khom ding thubuak reven pau khan khai GS ZBCA tulai tak leitung buk Covid-19 hun sungin ada akap le alungkham tampi te aom lai takin ZBCA vai hom na to BWA to biak piak na nei khom in BWA GS Reven Dr. Elijah Brown in Zomi Christian te tunga I na to thapyak na ong nei ding in ZBCA in gyang na nei hi ani le ahun ding a hi le August somthum la khat tu ni le somni ni tak nai giat Central USA hun hiding Zoom le Facebook ki jang ding a hi manin Zomi a ko ma pro in ikhel chat na ding I na le de sang na to kongzon u hi lungdam tuni Zren TV thutang ko na heza ong nei hining Zren TV ong na ongai salden ka Zomi pi khem to tunga lungdam ma ing Zomi te yom na jada ibyak pasinong kem bi chata hen mai kan ni lai nia king ni ke kan zo boy hi